पाउसेदी युम्पम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे बीजेपी की लीडरशिप क्राइसिस दी मेडिया न थोगन बनी मेजॉरिटी फंगमना केम तोबगी मथौक तादे गोविंदास बीजेपी की लीडरशिप क्राइसिस दी मेडिया न थोगन बनी बीजेपी न मिखल अस्त मफुंग फाबा मेजॉरिटी फंगमना केम तोबगी मथौक तादे केम तौरबसु नेशनल लीडर सिंह यारक लोई हना बेस्नुपुर केंद्र बीजेपी की मिरेपता कारखिबा गोविंदास कोंथौक जमना पोंगथोखरे ngasi media ko unaba amada govindas konthuk jomna haikibada sarkar asigi chief minister gi lamjelda mak yaude maktar tamtari lak mai paglak khrabasu bjp gi pariwar asida yamna nauriba amane bjp gi mihut sing gi barakta chief minister oiningba kya leramgani masida yaba yadaba praja gi aningba mayam amasu laigane bjp asi malemda khwadi ki jobo political party amani kanabo leader ama oina khangada gi haibasi party asigi central leader sing lepkadabane पार्टी ने लेपलक वरिप तम हक कनी मिखल असिदा बीजेपी ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगलबनीना केम तौबगी मथौ तादे मियाम की मसिन मेनब ngambadi नते केम तौ हापसी ग्रोविज्म सेम्बनी हाना पार्टी की लीडर सिंह ना सुयारक लोय पार्टी असिदा कथोक वग अमग लोयना न थबक तौब तारबदी सेंट्रल लीडर सिंह ना हारप वा अदु इन पताबनी सेंट्रल लीडर सिंह ना खलक प लीडर अदु की मयुक्त कना अमत लेबे यारोय बीजेपी की लीडर क्राइसिस दी मीडिया न थोगन बनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वेब अबसुंग बीजेपी ना मियाम की दमक पाखल स्कीम कया असने मियाम लसो पार्टी से हेना थाजबा दु लैखिगनी अना फंगदोके गोविंदास कोंथों जमकी वफम असी सेक्शन खरादगी चीफ मिनिस्टर की लमजेलदा मार्क्सु यावरी हाइन गांगदरिबा कया असी मतंगदा फंगदोरकिबने अदब हाइनरिबा मियाम अदु अमत लैते हनसु मीडिया को उनबा अदु फंगदोके अतोप पाउ अमदना जेरीवामदा मिखल मतुंगदा इरांग सागतपिगनो डेवलपमेंट पुरंगनबा होनमिनसी असाबोदेन जेरीबाम द मिखल मतुंग द इरांग सागतुना पामदबा थौथोक थोगन बत तौफिगनो डेवलपमेंट पुरकनबा होनबदा अकनबा पियंग संमिदुना पुरकनबा होनसी सन्मिनदुना पुरकनबा होनबसी होतनमिनसी हन जेरीबाम केंद्र की जनता दल यूनाइटेड की टिकेट माइ फागलाबा एमएलए एमडी असाबुद्दीन फोंदोरगले ngasi बिहार दगी इम्फाल थोरकिबा एमएल असाबुद्दीन बाफुराद लेबा माके कोर्नर द पांगथोकिबा पामैसिंग होनबदा असाबुद्दीन हाय हनदा मिखल पांगथोकिबा तरह गनै तोइसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मेकंदा जेरीबाम केंद्र द जेटीयू की टिकेट माफम हन माइ पाखन बिबा असिगनबु सिरिबाम केंद्र की प्रजा सिंहबो हानिगाय लेतना थागतबा अमसुं नुगाइबा फोंदोकसरे हौकिबा मार्च तारागी मिखल नमित बोर्ड मसिंग थीबता मागना अमुकन जेरीबाम केंद्र की माइ पाकलबा तुंगदा जेरीबाम केंद्र की मफम क्यादा हौजे बीजेपी की वर्कर्स सिंह सागी थौं क्या सथादुना जेटीयू दा बोधादगिबा इमुंग क्यादा किहनबा असि लाइबक थीबने मिखल हाइबा असिदि अमा माइ पाकपा अमना माइ पाकपा अमना माइ थीबा ताबने मिखल मतुंगदा मिसअंडरस्टैंडिंग अमदकी हौजे भोटर सिंह मरकदा पामदबा थदो क्या थोरलिबा असि लाइबक थीबने प्रजा सिंह मरकदा असि गुंबा पामदबा थौ असि मखादन थोखनदरा होनमिनसी हानदगी हौना केंद्र असि गमनुंगदा नुंगसिना खुंदामिनरगलिबा अपनबगी सकता मदो कहनदरबा माके मेकेदगी होनगने कनागुंबना अरानबा थब अम तौर ब्लगसु मदुबो नागमिनदुना अफबा माकेदा पुननबा होनमिनसे जेरीबामबो हेना साखोटबा शांति होय भलम दममो होयना होनमिनसे हिरम क्या सोथदु लेरिबा जेरीबामबो हेना साखोटबा पुरंगना होनमिनसे माना केंद्र से एमएलए ओइरिबा असि केंद्र से मियाम गिनी जाति विजाति खाइदन हिरम क्या साखोटबा जेरीबाम केंद्र मा पुरंगना मागना हेक ngमलिबा मखै होनगने मासिदा केंद्र से मियाम नसु मतेंग पांगबियु हाइन असाबदिन फोंदोके नागालमरोमदा लंगथवल केंद्र द अना एक जौरकपदा पैसा पंगपि द पीबगी थबक तोगलगने केंद्र से मियो लिसिंग तरुक्ति सेल पीरगा लेबा याय हाइबा खंगले करमश्याम लंगथवल केंद्र द कैंसर न चिंगबा अना एक यौरकपदा रुपा लिसिंग तरा लिसिंग मंगा लिसिंग अहुम चिंगबा पंगपि द पीबगी थबक असि तौररोय अना एक यौरकपदा मतेंग पांगकिबा सिंग दु मियामदा सही मंगा अस्ता मसिंग थापम थोकपने हनगी बेखल अदुदा मथोंग मरम खंगदबा पैसा पीरगा पंग्या द याबा लंगथवल केंद्र दा मियो लिसिंग तरुक रोम लेरे अबसे खंगले हाना केंद्र असिदा बीजेपी की मिरेप ओइना माइ पाखरबा करमश्यामना सोशल मीडिया की खुदांग फोंदोखरे माना मखतन हाइकिबदा केंद्र असिदा महक हंदकी असिगा थारगा अहुम ब्लक सुबो ओइना माइ पाखिबने केंद्र असिदा ताराग मथोइ रक मिकल थेंगनबदा तरिक लक माइ पाखरबा मिरेप ओइरिबा अमा याउना मागी लोइनबी अमसुंग मसाना गुंडा तौदुना मिकल खमरी लेना थंबा गोद जफो अमसुंग लाटेल कौखाइ खिबा थौंगदु यामना सेंटिमेंट ओइबा थौंगने मिखल कमरी लेना थंबा वोट जफो अमसुंग लाटेल कौखाइ खिबा थौंगदु यामना सेंटिमेंट ओइबा थौंगने केंद्र से पोलिंग नंबर 1 दगी 19 फाउदा ग्राम पंचायत की मिखल छेलम सुंग गारी पुथोक्तुन होनकिबा प्रधान ओइकिबा क्या हंदके मिखल असिदा मिसंग चुसिनरक माहपेन थुनरब होनकिबा अदुना मिखल असिदा अरुवा राजनीति की तंकक अमदि ओइके पोलिंग नंबर 21 to 40 फाउदा माकी
masu sing thokpa ama bhot lep sin duna hana ge ex speaker yauna mak po maithi ba vina na bo khona ki ba kya adu da awa ba kya thengna ge adu ba kendra si da ka thok lava voter lising tara sanipan tara mangana chap chaba phere pa maga loina na ma bo mekhal da mai pa khan ki ba du ki ta thagat pa phong do ke makha tarak pa atop pa madana Karnataka Legislative Council ki speaker ki mayukta case thangar ki fa police inspector suspend tawkre Karnataka Legislative Council ki speaker Basbaras Horati ki mayukta FR Amresa tawagi dambak Darwad Rural Police Station ki police inspector Sridhar Satare thangchuna bit suspend tawkre Education institution amaki management ki matangda yana baga marik lenana Horate pa mga suba ekoi suhan ki wapama se sakul sin amasu irai na beta council ki mifam da kumna khana ki amasu police department na speaker ki mayukta FR file tawagi khongthang adobo legislators na condemn tawke Director General and Inspector General of Police DGN IGP Pravin Sotna suspension ki order se su tawki bane Education Institute amagi management ki matangda yana baga marik lenan akhila Karnataka Balmiki Nayaka Mahasabha Legislative Council ki chairman Horati amasung athai mangha ki mayukta Darwad Rural Police Station da complaint ama file tawki bane complaint adu da Horati Sarvodia Trust ki chairperson nati amasung mahangna authority lana sinai hana maral sege Mahasabha ki members na Darwad ta leipa school singda inspection chatpada Horati ki miyo sing na makoida asul tawraki hana sumaral sege Husin ba jo thaklo badagi yoy tara kani pan sigre Hauke ba sayul amaki matam masida Andhra Pradesh ki Godavari district ta Husin ba jo thaklo badagi miyo tara kani pan ki pansi longre Thangjan wedam yu ani sikhi ba galoina Husin ba jo thaklo badagi district adugi Zangareddy Gudem town da sikhi ba mima sing pun tara kani pan soke tongan ba department sik officer sin investigation chathaba haukre Official sing matungina thangjan mit ki angan bada anil kauba miyo yamo stand da sikhi madugi matung pung khara kanara go Odisha dagi offender kauba miyo ama Zangareddy Gudem government hospital da sikhi Bharat Raju kauba athoba miyo amagi film luna lai ma Guntur government hospital da bayeng chathare Saragashida misi sing adugi matang da revenue police excise special information bureau SEB medical amasung health department singi officers and inquiry masata ba hawkre investigation adugi saruka mo na officials sing asik team sing na victim sing jumda chatuna akupa information lauke misal ngi dangduk amagi batung da India na karamna robot technology handle tawadagi aina Pakistan NSA na hangre Soibete ki Pakistan manung da misal ama kapsen ki hai basi India na yaja khrabagi tungda New Delhi na karamna aruba technology handle tawba ngamgadori bano aina Pakistan ki National Security Advisor NSA na hangre Mano wafo masik loina na malem da jumthang dariba laibak India asna masigi khulai system singi safety masong security karamna lele bano abasi khanana production kre aina don ge report aman haire Paring na thagat for Twitter sing da Moid Joseph Haiki maintenance manung da technical ki asoiba amana maram oitun misalama katho ki abasi India na yajabada nomini hena sangke masina sigumba aruba technology India na handle tawbagi matang da wang ke hangngai oiragle soibada ki katho rakiba misala do international amasong domestic airlines sing lamiga naksinana na parakibo loina na civilian sing safety da akiba pogan ke soibada ki cruise misal ama katho kre abasi Pakistan da kudak da khangkal tabadagi da makta NSA asina Indian authority sing da tungdang pofong dokre Marai ki madudi nuclear environment amada asigumba section tabagi tabak sing India ki khulai system sing safety amasung security de sing na bawang kya lagale mamang da India na uranium huran bagi tawdo kya report to balai kre ikui ki tripo matam ki mamang da uranium smuggle to bada chena ba dan citizen kya pha bagi pau phang na kre yusum hai ki madudi India ki thawdak masak khang da ba thawng asi khang na ba Pakistan na malem da hanjin na abal taw da haju phawa thawsa da ki phebam da leire New Delhi ki asigumba thawdak masak khang da ba thawng asi makha tan chathadun leiriba asina resident stability da threat ama pire Odisha ki MLA manamya marakta kar thawjilakpada mi kya sogle Pangna thuk da ba thawdok amada Lakhimpur Kheri ki case adugumna Prasanta Kumar Jagdev Kauba Odisha MLA ki legislature amana ngasi maki kar aduna Korda district ki Banapur mirakta thawjilakpadagi mi kya ama sogle ana police na phangdokre thawdok adu chawrak na ngasi ayupung tara ka mathoi taba mafam aduda block ki chairman post hapna dabagi indirect election pangthongai Banapur block office ta thoki bane thawdok adu da mi kya amadi police person sing soke thawdok adu ki matung da khoisawn raba mi kya na MLA adu betek tawke matung da bhag tangi hostan ta laikana ki amadi matung da bhag Bhubaneswar ta laiba hostel ma ta hongdoke Jagdev ki karadu miyang ki move da mathak makha on ki amadi phebam soke
Media forces sing the wangang la duna khodagi SB Alexandra Fahina hai phiva madu haujuk di control dawre an ba phangba bauda BJP ki support tawba committee member sing Michael ge rally amagda block office adu sanghelaki madhamadu da MLA adu mafam adu da jausilaki amade magi gari adu miyam marak adu da thousand na honarki anamang haike police person amsu mi kharana MLA adu mi marak adu da changsin na honar adu thingna bahonage thawtho adu da Banapur to IC MLA journalist ama micham taruk amri police person tara sokhiana SP adu nam akhatana haike Atomedama husuk pawda mi sibagi pawdi tawa fangde hen man haike Pagina hai sola basing adugi marakda MLA masung turai si yauri Makoi Bhubaneswar da leng na pokre SB na tawdu adu da sena basing akan be action lakut kani ana thaja ba pige Mafam adu da security section thawrang kangkat kre Aroi bida content sing asik maroi ba paw khara asik paw dam jari ba Manipur Local News YouTube channel madi Facebook page asidagi yengbiri ba punama pataka jari channel asina tomda kandara badi subscribe to be subscribe to be like and share to so ka bi ganu prama po amagana thaga jari